from Agradaa or Yameba. Okay. Yeah, yen church, no, Papa Memfan say, Faha, yes, and it's almost said, the BBA is in a consoa. Nay, and then so I didn't hear. If it's Anthony Pano, we are see a comu, a softly baby, Saboma Jimmy. Yansa ni muna ya memdi dia temno yansa nti na me masua made so de be na wonsua de na chimi no do so dodo ana omo from archbishop no omo ade amasua no omo tua mu ade kota okay oba anya no ohu certificate egugu ya certificate de do so nti no jimi Yesu Kristo free Israel Nazareth on free Ghana ha okay eba ne say na nka wofori ata me eni asofo nka enu timi boy Yesu dini ya fra hu bishop so wonyi mi ya nipa no so e konfo na wo frifi wo se fasika baji sika na dia kokko ya sika no so amba wa want me an report wa want me an video am watena wa so many years onya sika wo se me mfa ntwati me mfa anya hwe me dia si dam de bia to cars de bia ye yakopon adwuma oye nyansafo Solomon ofa ma bebre ne mpona no mo ye 700 ne yere no mo ye 300,000 wajiji man wo sika kakra ka no see the beautiful temple na wo Israel no Solomon me ba o abosom da won de mfa ho me metie ba bia mewu ato me mfa ho mewu na munsiem ya monkwai Akwaba shonko enkoma wa wo hwe mesabre e wotuma gin HS so na mamu nim se munua ba ekwesi kapa na nenso minimo edi eye ehye na enede mamu nim se ya bepie mo ewo eye Hope Generation Ministry International na ya ba ye de na mamu nim eye so fupanyin no enti na ye wo ha mo bekaya na no ye etwemu no that was on the 2nd of August ye mama evangelist mama part wo bie na asore kase no ano ye sanso o deni no ede eka ho na ye hu se ne ye papa wo no e na sebio na che se ba na se wo mo ye present ni ayi ni nyina ho no ana eji nchiremu wo kan ye kan poto kasem no no so achiremu ede aba ye yankasa ya kan kasem ede amaye na efri eye ordination no ye ntimi ne no entwetwe eye enkomo no nti na che se enne ye bepiem e wo na ka che ho ensem ene ye de eba aba besom no ene nso do for wen wan so na twen ye na ye ntwa ye ho emra ye ba ye de enkomo didie no ahyehye so. In the light of his word, what a glory he sheds. It is only when we are well, strong, and alive that we can extend helping hands to families and friends. Have you been battling illness for so long, going through marital problems, financial setbacks, made requests from people, and have been filled? Brethren, it is time to seek the face of the Lord and Prophet Dr. Abednego, the general overseer of the Kingdom of God Ministry Prayer Camp. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servant the prophets. Call Prophet Dr. Abednego on 0208-599576 or 0278-977215 or visit us at Kingdom of God Ministry Prayer Camp at Nsawam Otwase. Meeting days every Wednesday, Fridays, and Sundays. Yo na order for said ye ensem no etienenti na chese eye prophet doctor lawyer Eric Nana Akwesi Amponsa ewa hanom aye ne no eba ababetwetwe eye enkomo odifo mo akwaba ya uburu santa na what say nyame adome ho ye na so e nyame adome be se me wara kan yo se rusi yakokora me pagya wa memele de adro no na de du say some of them make me home na oh ya me po bi ho na wa ho fama yi de etwam count you see and we free yi ba so hu say nche na me ba be wi me ya me per life me pese me ba akokora ehu hia me go ba akokora ubusa de bia won sentiment ade mose mo mubusa ne o ma na o mo nsanka yemfa no nte o yakora body upushi me amenka wa yo odifo eye nanu ada ye maame ebie na sorry ano ordination ekoso ye hu ye ene ese de na chese ukuta eye mic ye kapoto kasa na so uchire mu de ba ya kan kasa emu dwumadie no mumiti eye mo expectation said de na mo hwehwe no no edru sa pepepe ede maamo menchia too much age for ahefo yetifo amze munya me me kasa ache kakra this month ya 28 na me wi school nti am ma ye kakra de omuni expectation no they are more than what we expected. Okay. If you said the patronage was very high, and you could see
working days so to say the patronage was very encouraging. If you cast a buy any pair buy a teacher buy ya nyade ketua. Though some of the Ghanaian pastors no ebinum amma nanso nye wona na de na yehwe me de na menim say de amanfo bedi matem nanso na me ye de amma ewurade ye wo soro na kwa yini nim se krampo se wo ye MC anaza che se wo ka eye MC no hu bi menya MC pese but ekodu ye no unza brofo mood na me nso agya woni ba bia nyame de adu me brodi ba ka won se yesi so kora ka brofra me kirase nti ekodu nje se du ba bia brofo no se me kirase na ja na ese me fa ye tu ho acha adwuma na archbishop beni dancing so de madam for pa no no na say me no ekona me chechire mu sere be ya alata ya ofo no ombetimi aka ate eye de wo ka no ase na ye said ye hwe ma ho fama amode ekoye montade hye mu no na che se ekame akoye se mo ne eye bishop for ya ye pe se mi ntwa eye entra na ye nso ye hu no se a day before say ye mama be ye no ordination ye hu se eye clergy and bishops for no de betu dwa ese enya de se wo mo ebeba na ma ho fama eche na che se ekuo no mo wo eye different anasa sen but that's me a bishop ankasa yeah enche meko archbishop the car ordained me as bishop that was in 1999. Oh wow. Na say sabere no na ewiase nyanko nanim sei nti me yese me pagem menta de nyina wo ha eno metime yidi akirem nti ne nyende na me ye bishop no nti ewie no na eye 2016 ye ba ha sei no na archbishop eye amoako ata ofori ata ya want be archbishop been dancing ya ono be bishop elect awa ha na ompeso musa pagem but we are second no ye ko eno achi ansa na archbishop ofori ata yi won so sabe bishop elect I just when your bishop elect you know enti eno achi me lusu been dancing na yi kakra later na hu se be bia wo pe na abakwa yiku and man Nigeria for no ba ye me bishop wan kasa 2017 e wo ha nti je say atade en de me wona kase mienu e wo ho na de omuni e bishop for na kohia ho mienu pe na ye apostles wo ye atade na se na evangelist mama part na ye hye nte say apostle na say ye pagya ndibiri bi mu a nke ye be hye che na te say de pope hye ha anu kra me hye twa picture kakra e do to wo na me di ye nti say wo hye yani ekọ ende eyekuo ye ka bishops na ye we association ho ye de ne ye rafa fit ene bishop archbishop dancing dano ya na eyi ase nyina worldwide ena ye papa ofori ata so de ye no so no eye world council of bishops enso so won so de ye no enso e wo wi ase nyina ene ye wo archbishop Duncan Williams so de ye wo ho ye o group nti de obi apɛ no ena wode no ho ekokohyem na se eye ne sade a ene na wo eye different group association mu and bishop association mu wutimi tu obi nso so efo say manema eye obi ordination ema no enye ye because you say archbishop eye oforiata ka say ebe ya ankama eye Nigeria bishops na asofo na ye mame ato sade from ma wo mo ema ne nkasa ye no wote ye no ofa ne sen ena na medi yaw kakra ntu be hwe atama na mo grant me me ka say I became very much disappointed in Archbishop Voriata because minimum I never expected him to come out of such ways. I feel no more buy no. Even aban mo kra what is so no. Ye mra no. You see we have freedom of movement and freedom of I can't say association and say be a worship yemfa na sa. Enti wo association awu and obi so won e de. Yeti we mra bia ni we si kwai me to me krata ma wa mobile bobo me office se wa bu bebrebe e ma me kwa ma me hye asofo me hye asofo wa tra apostle ko ya apostle general e ma me kwa ma me timi ko Nigeria ko hye sofo ko US ko hye sofo bebia ko hye sofo de hianse ni pa no gidi o mu na wo kan ya association no no beto nsa de afro no ye krata yes no obe meeting
asa nti has to say na wo ka se emu obi anko na evangelist mama part and come on was wrong can dey won kan na mo nyame mu ne nyina ba ko oh ebra do say Christianity no ana say Christendom no ya advance ye ho kakra se konfo bi twam no se nunu akoma kana ogina bo se na akonu bi aka no so ate asidwom kwa kakra moni ba ko aka apem but a Christopher division na do so do nti say the papa ofori ataba abonten no de in fact medi ne ho ya hwe se ye ponam de owura office a tam ye be shem bishop a ofori ata ede ne forms ba ya me fele ye misika bi kura kodi mo ho na bishop dancing so den de ba bishop won so me fele ni nyina ho adenti na me de na nka me so me ka se nam se misika be di ofori ata mo na ma mo anya na ma nipa foro ye me no nti so ofori ata e kwashi obi ya ma obi ansi ho anya fe yes tete nti ho de ba nde na oni right emra na man kwansa even Ghana president kwana has no right to stop obi so onkoye obi emra na man kwansa emra na man kwanti no de ba na nye papa ebinumu ka say because of ye maami a wode ne ho kokobo no nti na all ye in favor of onoba ni nyina emu no so obi di petition bi aba bedan wo crampo na as a years of opinion wo hwe na de nipa na kan ya na say de osusu ye no ana de ode beto wanim no no kore ne kwan so se mo hu ne sese bio ye maami nanum ensem enye ana se mo hu ne se ne nkasa ye bi wo ho no ma enhyeda entwe ye emfa emamu na egu Kristo so hu efi crampo na petition na wo mode eba no ebinum susu se eno ebenam so ama Christopher dodo na no gidi ana se ahofam a wo mo ebenya de ama Kristo sum no ebegija ono wo be ya adwen wasa kwan no so ono mo ya adwen memra ha kakra na mensa ntwenko ho on se du time bi na akwete se mene na Agradaa former na Agradaa ate ado anwoma so na ba hwame a one the first person I am interview wo top ho ma me kan se efre awrade ebegina nti me ye madwe se nka mesori atia no mabi don ne wade ka chem se adent na wo yes amanyansa ne nimde amde ma wonya adwuma nipa ne fra komu banyamshum wonyem pokura na yenye no mempam no obi nkwa gina ho gina seba I swear to God and then my Bible and then my medane ma kwan se ene me kwa kodi ma me no na yaboa no amaka se no mabi en tosine no aye ampani apa bishop archbishop dancing me de ne ba ha 2017 wo kono wo de nana Agradaa evangelist mama part eja me ode ne share wonsa any bishop titi say ye hwe no so nti me no ka say Agradaa anase mama Agradaa former Agradaa oye me ba ya ye ne ye cheche no papa me mfa no say fa ha yes nti so hu say ni bibia sisi na kwan so a na ye ne nsa wo so ayi di ntia efisanje nipa no wo wiase akomu asofo ne bebere se bo ma gimi nyansa ni mu na ya mamidi atem no nyansa nti na me masuamade se do bebe na wonsuade ya na gimi no do so dodo ana omo from archbishop no omo ade a masua no omo ntuamu ade kota oba ya nya no ohun certificate egugu ya ndi no gimi Yesu Kristo free Israel Nazareth onfiri Ghana ha eba ne se na nka wofori ata me eni asofo nka enu timi bo Yesu dini ne yefra hu bishop eche wofori ata wo hye bia na me hye tate ba ko pa na de che me archbishop eno kra me pa me mfa ko esoro archbishop ni ho Agradaa wo busumsum okọ adoni ko isika na amamfo age opiesi ese lanche no nyom me na me kam cho be 3 or 4 years ni nya kokohia hotel bi was opposite GBC wo hotel kese bi mani mu ne evangelist ma pass na efa na Agradaa oyi 2 billion de to ho cash I say PSC one ne wa ayonkofa eti se nipa no wa komu banya sika se de maamote di bi kwa so fie ko de toto ho na wa banya memu a sofo a wo ye nyansani wo nsori ntia maame we da Jimmy ye fra wo sa asofo nsu nyansani ho bible sika obi nyanso mu se Awurade nti wo sofo a wadwunu sha wasai eti na me yie me ho anim fa matade ye hye ye kwaji program bo me bo
me fa ho ya me the first person evangelist mama part share that ba ha be bu nkotoge na me nya MC o me gina ho e na Archbishop Benidanse se eja wona wano a wi ada yinim nti kɔ na brofo Nigeria fo kan na betimi a kire yes me na me wom bi e na me se de me kɔ na tum se de me si kire ase no me kire ma ne de and a brother no can sister said the matched the beer come na yet. So, what's a minimum camp for Kakara or hop? And then I'm here the evening, said, media man heat and me contain. Would you, my time, the man, we do at him? Oh, TV, I'm TV, oh, radio, I'm already, oh, YouTube, I'm YouTube. Dimma mini. And I'm a quad J bomb. We have some abandoned 2 cannon and penny for a dash. Nti se nipa no se mobu no so wonya kura no a he na Paul a obey apostle no wona ne ye fa no so no de no yanse no ota gidifu kum wo mo repu magigi sika wo chiwa no aye no ya persecute etwa wuti wonam Damascus kwaso nyame yi ne ho de kire no enso obi ye wudi ni sei wo man na mu na bomfi a wo sa kire aye no ya mpo no afa wi akire no ya gye no oba be ye eti nyanwanwa so mo mufro mo ho prophet doctor ha ho Archbishop Agradaa baba be san wo mo enyanwanwa omo ntena so no mu nyimi saa no ma so da mo atuo no so nkwane ni wo wi na so da wo wi mo so wo mfra urade ko ha so da mo usi wa na obi aso da mo ofese na Archbishop Duncan Williams ye ni aka aso da mo ho na eto no ni pagimi chimi ntade kakra kashe ye jimi minti wa men faso fu bia na fu because hypocrisy ne do nyatwom no doso do nyatwom no doso so far wo ka say de na che se wo na wonim de wo ka nyatwom no doso ade oba ya no pa ya receive ayibi voice note bi menim camp wo firi sofo bia heda asoma no soroma se me di atem afa na be wi are plan ni pakro akeka bi firi suru be si fom de na maama ne papa nyina afa abotere some de me metu am ka me nka wo wo musa ba wa se to de bia na wa bre ni o ma bi asep eno ma wo no wa bra ase na o de bre me bo be kire wa tai eno de no se sofo panyi mu afa me se me yo twan se se me yo dwan de am so me de preko me hwe se de wusiti a anse ma me ka no kra ho ya nko be ma ho da na ye odifo ye hwe ensem no ebi wo honom so aganafo binom ene eye Archbishop Oforiata eye adwen esan se wo mu ne se ekwan a ye mama part fa so eye de to nsa de frɛ ye papa Duncan Williams mo agina sare mo no na etwe ye na wo sanka at least won kɔ wo mo enan ase na eni kwan social media no eso na wo mo ede eto enfun so bi wo ho invite bia enye invite se maba wo na se me frɛ ye se me kan ye ni nyina no enfun so bi wo ye mame na monto no ho ana emuso Oforiata se wona Archbishop Duncan Williams omotam te se nya atwem wone omontam te se meta ya mempe bibi ete sa omontam te se otan na wosofodie mu Archbishop Oforiata wo hwemia mebusa wo ni Duncan Williams Archbishop Duncan montam te se media ya won ntene yasem ye plemplem no montam hu se de asofo no bisu ban siti a ma tweme ho afro mo onu oho montamonye wotan ya ba nyina mekasi kisa kirew tama Agradaa wo ho a on sa kire nyina na wo Oforiata yi woni ntam kama okay wo frɛ no nso frɛ wo hye ne nkunan wo sa kire we only the first person a evangelist mama part Agradaa wo frɛ so wa sa kire okay nti na wo pɛ na hye no sofo no wa makwan otan na meyi atom de akom ni nkyiremu na okofa beni dance bae nanka hye evangelist mama part nam se Ghana for kasenti no ye recommend beni dancing the man o Ghana ni na hono ye recommend man nti otan ni o ya Archbishop o so ya Archbishop nti de be nti na be soretia nti no so we say ko fa so invite o na who knows me se mama part the media bre me so saka social media social media na ya de bia ba ye di ema ba 40 ho yi hwan anim so call nanim ansa na ode beto social media nti se me meti hoyi on se no be bo ka na nyame nsomu a nyansa nim amanfo se ye ta Agradaa achi na odi sofo wonye jimi nua beka we
na me hwese nka beka se meta Agradaa echi na otwitwa tiri meta Agradaa echi no asosofo no ko mbosom na je se nka magimi o na meta Agradaa echi na wodi sofo de ya na je se ma ya de pa wa wotifi a mo wa wotifi a wo si wo mfre Awurade no bi kwa na ko heaven agya wo so wo botons anso mpna we ben wotwe wo so bo mpae ya fast nso wo firi kunu achi ko be ma kokodi bu wo so wo ye sofo panyini enso wo so wo we ma nti saa ni pay woni Agradaa difference be de wo asofo ni bi we ma wo edie ka wo mo ho ana ye sabio ensohwe na ya na eto wo mo we wo ya kora boni ye me say ye hunu say de be ya eba ye betimi a justify de amamo say ya na ye ensohwe temptation ana say we de ya na ka bi no mo ho wo me yere ho ntime de men ka bi ba bi no mu di na ebra na ordination ekosom ye bishop na chese odi asem no eba ye ne nsem odi to dwa no Ghana fo binom efa no in a different way say woka say ye nyame etimi ema wo bi eye bibi say de ebe ya emre bi so oto nsa de frɛ na na say wo twe no ede ne ba na adwuma mu a watimi anya bi ede ayeden aboa eye adwuma no enti na binom ka say na chese nyame sabio wo foa ye kro no eso wo foa eye ewudi eso epobo eso so obi babo apom no de beji sika de afri nkrofo ho no de abeye nyamedwuma ana eho no de ye prophet chichimu kakrama ye amenche onim sa Agradaa wo nyansa sena sofo bebere okay wo nyansa sena sofo bebere amenche me sha ase ji sika wo Ghana ha nya na wu won se me de esi asoda obi so ji sika no asoda papa kora wansi okay what the talkers ha da mama edi bi ye mato ensem na wo bubo so mini ba bi ade ko ya pem wa won akasa won kasa edi bi di ma no am gusu di ni bi ya wo watoto wo mu di secret wei ya so e konfo okay ya hwe no ma mienu na me fanya nsasem ntukrom okay konfo atimi anya vision ato aso da esi ho o prompted Ghana for say akom no ye na ada no be firim nti nka Ghana fo ye binum sabi ye nyansafo anka bra mo hu se wato aso da pe ye beto mfram no ye se nka muja hokoro okay o hu de pesam moto aso koy no se moto aso bade ya ni ma hu se abosonso ye na da ma firim sika bi ya manyom bia no me de ye ade ahye nyamedian ni onyam o nyansa okay asan de wo nya sika wode koye ma ya ase ko ha dan ma koye ma to sa ni page na ho na se mama party gina ho na wo nyansa oh ni mudie okay mo akomu ye mu wode asi ni fie okay udu ni fie a wo se yes de wo se nyame afre no nyame aye na yi no ni fie nche sa ba odi for me ntwa wa no on se bible mo ebra eye nyame ene nkrofo bi di eye ahia no wo ma wo mu se obi ebe eye Kristo mu dia onkonko ton eye ne nuoma wo mo obo wo mo apo o mo bo ho mo ho enti na wo hu ni se ye ekwan a mama part fast so de jizika na e wo se nka won san fa ma eye san nkrofo no emere bi ye ne ho kire sa oh okay ye ni video bi a ho a kire se nipa woni ne ko ho okay ende no kre atiase enti se ko ba so disika ma ene kura bi nsi aban mu mpanyimfo odi sika mu ho an wasa de sika na ba me kan kura pranchira wo se wonyimi ya nipa no so e konfo na ofirifi wo se fasika ba gi sika na dia ko ye sika no so amba wa want me a report wa want me a video am watena wa so many years onya sika wo se me mfa ntwati me mfa anya hwe me de si da me bia to cars de bia ye yakopon adwuma o ye nyansafo Solomon ofa ma bebre ne mpona no mo ye 700 ne yere no mo ye 300,000 wajiji man wo sika kakra ka lo si the beautiful temple na wo Israel no Solomon me ba o abosom da won de mfa ho me metie ba bia mewu ato me mfa ho mewu na mu nsiem ya monkwaye se wu na busuafo nsiem etuma ji esfo mu nsiem ba na mekwa me da da mewu ko mbe me fa ho ba yi wa mfa ho Solomon beti na ya sentede onyakopon se nyansa nti a wo de esi de nti me wiase nyansa nyina hye wonsa enfo de nipa bewu me metiwe mabɔ me ho ase no ma Kristo be bia menam bia me mfa ho me wu ne me kɔ me wu kyina me kɔ
Se me won mabusua fo si ensiem yo mo ntena santiment mo no mo mfo mo jimi no ko jama so mfa nsem ho ko Busua fo nso. na me de me wo busua ni To da ya na anka busua mpo die. panyi na wo jimi na me fa me nkonkosi yem ya tena ho mfa ho be ma si da ma wotim na se me da ho me fa mko mo bada ni nwan ne mponchi ni nkusi ya tra santiment mo mo tena ho me fa ho Prophet, ordination no de some do na ewom ye bedom asuko enti jebre na chese biebie nneoma eso efa emayem ye hwe papa apply life obi atimi ato asore dan ewo wo honom na chese ordination den ne beba anase den ne ebetimi asi ne kwan a wontimi memepie mu ewo honom ba wa man no ebinom aka se yawbi ana se bi o wafere e wo kwan ama menatimi aspeke asore dan because said na wo honum na asore dan ne esi ete na ma me yatimi asesa no wan hwe ye krampa won ka se sa ye bia ye honum no eno no because na ebinom susu se ho na chese nsuo kakra e wo honum ne yi ba said ye ma me yasimi asiesie ho kama no no ho fere ye enti na ama na ntimi ama ana yawunti e na wantimi ama sikapa apala fonse mimi kasa mano wode hono we boko yeah okay bi ha na koma etu ma no honto no honse mi bomba ko ana no ho wo so nti wo de ho ne de ma me fante because obi a wo no ne we okay obi a wo no ne pese wa amba because me se mi honse onya me ka me na nse me hama na ba ko so na nse me fire na ba ko wa bra na empress ye mi interview ma yisu a na de chia no ma good man so ye no so de won kan na so nyina me urade nti so ne odi bi kasa so de so ma me urade a we de e se amafo be kasa be pento kwado oni nyame na ekokun sese nti ese odi e musa apa no no se ono no we boko onye ye ntutu jagu bi so de ma apa ho nwu no na anya sa me bomo pe oba pe mekeka o se sa na o so ya na ha me na ye ma me ebra wo ye ordination no ye empress na eba ye ye busano se anyem bia wo hu mama part ni kunu ye papa odro kranti o si dabi odifo wani twa no so e wo ho no ni kunu na to aso da dabi ba woni ne koye ba chopi ni kunu na obi aso no enye ni kunu ba say ye den ya oba eto etu a etwere be ma dem tama ye ordination no na ni kunu so wa atwa man so obom pa eta ye chi odifo wo na wo kan na se won ne ka kire wo anse be ma na kra me we chose media na meti ase pa ye soma se be ma no ko sha atwa no mom pa ye ma ye enti enu nti na wa ma nti mi ko ginam e ma ne kunu no na ye papa Joseph kire nso so any spiritual father no nso so wa atwa ne bi anaze se because se won e na ye ma mi agi Kristo obo na su sada na Joseph kire no wo ye asori nti na won so won asori ho na ye hia sa ankrofo no ari na mu hia o so mo ka asofo no fo na he ntade akese no no wo bi ni bi odifo ka me sa na je sa se de mu yi asofo ni mu bishop for ya de asofo ntimi ya na ye copy o de powerful sa wo ye sofo anu wa bia nti na ehu ho abenfo ne nyansafo na copy ho okay me che ni pampempem o de so nim se me che ni pampempem me introbie me kan pampempem me ni pasu no ntimi se sanada nti se me program bi se na makọ ho a ho na Joseph kire won fa na sam koto ba bi mi yan kona no ko hu na no shoot watia kwase am panyiri sofo tibon koso sofo jibi ni we ehia so me de ho odi fa de won ne wa asem ni dabi oni nya medwuma no wo mfumso bi wo ho ana wo sintoye bi wo ho obi atimi keep obi kuno wa so de nti Agradaa ku ba na ese eye won kwa atwe yanko se boni fafiri se na yira sachira na wo ye no se papa matenti na wo hye wa obom paye odi for se wo kasa obi okipu obi kuno e wo ne nchen ana se na so dem mo ansusu na mo se ani junior pastors no eni kwan se wo mo pre wo mo free wo mo sofo panyin na ase na mo ntwen na wo mo nye eye insurance se ye papa se bi na wo no susu e twen se papa na beja ne kwan se wo nkwa no nti na wo free wo no mo a no no mfo so wo se wo free wo akwa atwe amanten so aba se obi pese ho mama party kuna onko ni fie ho kwa no sani fra prostanso na wo ye interview mama reserve na wo koda me di wachi a wo ka kota me Oliver ordination ne de nyame anim ne nokure ni mo ye ema ne ye fe mo hye ye maame ye animonyampa eye ma che se de na enkrofo esusu de na wo mo ehwehwe de na wo mo edwen ho antimi ambemu na
media houses be by ya. Yet say ye ma memo emma ye pamo womo. My channel. Yeah. Na the coba and say me ko no ma settle my cameras no. Okay. Ti bi free cam see on se me no mo na ye adwuma ne mom. Na nko mo betwa interview me na say by just mama part and be a preventive mom. Until me approach you say what is the course no so. O ma tena se hu say any story be baby and o mo nka papa mfa ye ma me evangelist mama part. Nti obi a won nka papa mfa no de ede ne de bibi pai ba o be carry you know. Ti ekwaye twema no mo kasa ya tem say entiase no antimi anya adwuma. Na me catch your match and said de be ye na nkofa moja kagu ne tokwa bi ama no. Nipa na ye na de nti so se o makwa de o mo ko nti o mo so tiase de bu ma me e ma o mo ko ya. Said the course so no na just say yes say o mu dodo na na pam wo mba e just so much na ada media aso nyina de makwa ma mo ye odifo enche ye de enkomo no ebeba eye na wie ye ede nanso so asofo say mo beka say matim ekuo we fat wo muko bishop fat wo muko apostles fat wo muko pastors fat wo muko evangelists fat wo muko eboa emenya medwuma no ekoso anase enumom ede mpapa mu eba mfam papa mu ma say yesu ni na suafo so Paul ho na Apollo so sanity the refer faith association and the World Council for Bishops and so association ho Bishop like William so one there obi aso one there nti ye group no Bishop obi nim wo mu Bishop Akam Philip Akam Newman then if that Philip no wo mu bi Bishop Titi wo mu more than 230 and Ghanaians no almost join. Oko Nigeria they are more than 3,000. Israel so more than 56. Baby you know mfanti timomba. Ye dinti timomba no se ye manyansa ne nimde ye manyame adwuma ho. E kwan ben so e na nyansa ne nimde ne ma. Teta me metie na aka jem so e mama mfo mama sori. Wagimi. Mama be bo kra na wo ye no my free say me see mo nyame adwuma no 28 December we na me ye nyame adwuma 40 solid years. Tisa wo ti be be ka jem say mo obi mti mi ha say wa ti mi kakra. Wo ti mi ka say mo nyame yanketenkete. Wo ti mi ka na wa how many years? Police panyin na ba ye COP. O se wo ti mi nka na okoje SS. Ya na ma me de na eso ne nsa de ne ba me ha. E na okoye COP kan wura dan pare mo osoro ho. 56 years mo na me be ko 1 December na se me no e ba se me ye bibi na akotena be ka se mo obi ma na se ni pakro no nya ni amane na obusuafo na oyere no maame no papa obusua panyin na ne mpabo kakra ka se ko tare kwai me be toto de amamo o ye meye ye wa mo hu se me ye wo nti asofo wu se on se ya me information ko wi asefo so be de ko na o mu nim de se wo nim de wo nyame no mu na wo nim nyansa nyame ma wo nyansa na se still no so wo incline na wo chia no a wo twist na matiti bia ma pa mente asofo na meta wo su ahwo ya kura asofo de mu dodo wo se coordination ba yi amanfo praise me no ebi abo wa ba so ni de hu comment ni ye bi manfo praise manfo head frame abemfo brochefo politifo wa ya de wa show maturity nam so wow sam dodo na wo mo ka bi ba mo mpo agi maame no tumwa na wo kofa atade kakra ka che so archbishop nyin tum ya se wagimi atade wo wura no yere ko bona ko homa nwan so fujuma e nyansa nyame adom no na ye 70% ye say human wisdom 30 count 100 ade na ba nipa be ba so ade na be ya nipa be ka so nyame nyama o say nyansa no na nya atade ne che any rings be gu me dia me share 2017 me share na na yam share we ma bobo ogu me ko fa sha ko because mu ohye this is juma de fufure bi sanya na no ya se bebele kwa no se nka me bishop nso me bishop a ya share me ya share ya share me da me ba be ye na me de ya kire me kan create you plane enye plane fa ya manfo bi de ne nanam ho a no mu nim de no me ko no mu se wo hunu wo mu se wo hunu basa tama ehye me bishop ni 1999 wow ehye me bishop eni 1999 before they have send them here the better screen so no ma hwe 1999 oh Mr. Father Ejiro me ma me won finfin no 1999
Sabe no mo ye no mo kwa na bishop ya hye omo. Ya omo hwe no mo nsem hunu basa bia. Omo jejina ho. Wonum nyame edi ne die ma hwan. Hwan ne die atade omo hye bia na me hye. Ya omo hantan no say me ye archbishop me ye hwan me ye prophet. Mo bom ho nsamra ne na mo nkomo e be hye motimi ahye bi. Mo ba yama fi me ma motufo bo mo ba yama mate asi mo so me horo mo fisuru besi fam obi antene Nyankopɔn kwa na gye yen ma mana sacha ma mana sacha no wonye na dwuma na mo so monye modwuma no obi aso dem kwase asem be no obi mfra me 0244 57 1050 opa ma so ma from fo so gya me wakra wo gya janse wo gya koto nche wa na me ne wo Ausia eye odi for computer man ene no edwetwe eye enkomo no said eye mama pa dwumadie no ekọ so nsem a yetete ye ene ye pin ede eben no pe emu enchiremu eno na wa nsuso watibi ewo wasomu na eno nti said ye nsuso di abetimi di aka ho na se wo afutu obi ana se nsem bi a nsuso di abeto comment section ho ewo ni die kwan so ene wo buo kwan so nya ntokwa enye abufu enye kasa twitwie so ne number ene da screen no eso no fa ne no edwetwe eye enkomo dia ene ekwia sikapa makram. My God. Nyanya ode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na ye kwa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de adwuma di. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want sase e wo Ghana ha ba bia. Insase ne de wa to apete Ghana ha. Omo sase e wo Jerusalem as e be afienya. Sanso na akatapo e wo pokwase. Sanso odumase nie dodowa e na dentra e ye kaswa. Asase no education free lo ni bese entokwa bia ne ho. Dan dia de wo nkra no se ukuta ka. Now we pass us. I'm sure car no one. No one man car one. Oh, you don't mean it. There's some gas in the emergency. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, Milia, the patch of my big cobra. One patch of the patch of my big cobra. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunda papa nkwa na yedele. Se ope ekunda papa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakundwe bia wa hakundwe bia ope bia. Egypt ekunda, Germany ekunda, Italy ekunda, ekunda bia de bia onim se ye ekunda papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kundwe amisimu. Na wangasa ohwa kundwe we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunda. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a dia ba we ye di ma etufo bo e ko de bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China kunjwa pe e na ye ni bi but e kunjwa bia country bia kunjwa ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ye kunjwa ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani 0277 469933. Ekunje bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we enene mpa seta. No man no fre no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa. Ekunje bia wa ha bia o pe enene mpa seta. Nana Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha